Treći veliki metafizički sistem u okviru racionalističkog pravca bio je sistem čiji je autor bio Gottfried Leibniz. On je po nekim podacima bio u stvari naturalizovani Nemac, u stvari lužički Srbin iz Lužica, slovenskog je porekla, ali je naturalizovan, odnosno postao je germanizovan, postao je Nemac. Leibniz je bio čovek veoma velikog obrazovanja. Jedan od onih filozofa za koje možda se kaže da je imao ogromno obrazovanje. Nisu oni svi imali enormno obrazovanje, ali za Leibniza može to da se kaže, kao što recimo može da se kaže i za Hegela, pa kasnije za Marksa i za još neke prethodnike. Leibniz je pisao dosta tekstova, međutim, to su uglavnom bili kraći članci koji su izdavani po časopisima. Osim toga, imao je nekoliko obimnijih dela, kao recimo što je bio novi esej o ljudskom razumu, to je novi esej, odnosno misli se na odgovor na Lockeov esej, gde on prihvata ideju Johna Lockea da se u našem duhu ne nalazi ništa da nije prošlo kroz iskustvo. I u tom smislu on je zaista blizak empirizmu, ako možemo tako da kažemo. Doduše, tu može se vidjeti da empirizam i racionalizam nisu, da su bile pozicije koje su suprotne, ali nisu bile isključive. Prihvataju jedni od drugih. On zaista to prihvata, međutim on dodaje jednu važnu stvar, što možda za neupućene nije toliko bitno, ali jeste, to je veoma značajno. On kaže tačno je da u našem duhu, našem razumu nije bilo ništa da nije prošlo kroz iskustvo, osim, kako on kaže, samog razuma. Tako da sam razum već je nešto što bitno okreće čitavu situaciju, pa je on taj koji svo to naše iskustvo koje mi dobijamo na određeni način formira. To će biti dosta značajno kasnije, pored Humea, za formiranje i Kantove filozofske misli. Jedno od važnih dela koje je napisao Leibniz, to je bilo delo koje je on nazvao monadologija, učenje o monadama. Ovo je delo kraće, sastoji se od nekih 90 paragrafa, ali je napisano kao jedan rezime, odnosno u kratkim crtama izneta čitava njegova filozofska misao, i to je napisano u čast princa Eugena, koji ga je, pošto su oni bili prijatelji, koji ga je zamolio da pokuša da čitavu svoju filozofsku misao, koja je dosta bila razuđena po mnogim tim tekstovima, da je sažme u jedan tekst, odnosno jedan spis, što je on i uradio. Tako da je po tačkama